li sulari burana napudangnya ko benena nakada mamakna tuna ko jolok makade nabi tanigi nigi pasusi dikasih boleh ko remesigi si di bidadari cantik matu nololong ko suruga kangkana nabila yang kasih ko yolona benena si di bidadari dua bidadari telu bidadari apa bidadari maka dicamburi benena baca itulah masigi bidadari sampai makatai baca itu akhirnya nabi ta oli rangak benemu podang oli rangak benemu kangkana angkai pole na podangi pahangi negeri makundrai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin dan hadirat jamaah subuh yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama alhamdulillah Siti Najaitu ibataraka tanda asyukuru kamarajata laurisi sirajanna pung Allah Subhanahu wa taala nasabab pambasina andangi akka masina lauri pada di manang kangkana kepada angkasi hadre untuk papole kewajibatta sebagai umat sallam sebagai atari pung Allah taala ini tu mas sampaja subuh secara berjamaah narimakonna naritu mamagi-magi yawi ibadata angka itu na terima melempu pung Allah Subhanahu wa taala kangkan nakuri akhirat angka ni ukuri lalana surga tajaki apalanna amin. Kelebihanna sampaja subuh nigi-nigi nas nabi tamas sampaja salat subuh berjamaah pada ilona nariku mas sampaja tangga bani pupu bani Masampajang isa dende isana berjamaah apalan nero padain lona neriku masampaja subuh si puluhan ni napalan jukangi sampaja subuh berjamaah pada lona bersolat solat solat tahajud semalam suntuk begitu besarnya pahala melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid. Bahkan sempaja sunnah na bawang riolo da subuh maka dia nabi ta rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha duan rakang riolo na subuh masarulab bi nayalina lololisa luar biasa ikan napalan sampaja subuh raka bawang riolo tetapi perlu dipahami iro sampajang sunnah subuh riolona ada 3 versi menurut Topan Ritata. Versi yang pertama pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah alam nasrah laka dan rakaat kedua alam tara kaifa. Aga kelebihanna ternyata yaro pak burapa diutu ya jadi kung katau tuli mapat diutuna kung masampaja sunnah subuh ki iana pamupuna tageso rakaat pertama alam nasrah laka rakaat kedua alam tara kaifa bahkan wak ditoi napak jappa lasa wasir agya sewasir colok pelok
Bahkan juga ya kung kataw mandiak majaku ini. Mandiak majaku ini tidak akan tembus sebab perakanan nanti sepanjang sunnah jodoh subuh. Versi yang kedua, pada rakaat pertama dalam surah belakang, rakaat kedua liilaf Quraisy. Angka tu si kelebihan na yaro, pak buka dalek. Pak buka dalek. Jadi malomo dalek tak boleh. Narekwero na nga ibaca. Versi yang ketiga, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun akatallu. Rakaat kedua qul Allahu akatallu setelah Al-Fatihah. Aga kelebihanna sarekuam mangi matugang kang itepe ya. Jadi kira-kira talabir Bu. Oh Ibu. Kira-kira apa diututuk je milutuki masempo dale. Yalah manang ni. Ye tabaca manang ni. Menurut Pandritata tabaca manang ni. Pada rakaat pertama alam nasrah laka si bawa kuliah akatallu. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah alam tara kaifa liilafi Quraisyin qul huwallahu akatallu. Insyaallah talolongan mana kuranangnya kelebihanna keutamaanna. Selanjutnya tandaya lupitoi makiris salawa andang mapas salama lori aliyamalapina nabitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tunasri pamasanina salamaka fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sinina saja salam alaikum kehadire julul ceramah kita pada subuh hari ini pentingnya salat berjamaah. Angka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaseng Sya'ban setiap luka makbir jama di Masjid Nabawi, Masjid Nabi ta tuli tudan riolo paling kanan tuli yaro. Setiap dia datang berjamaah tuli ukur sunnah sebelah kanan paling depan ya. Angka mana sewa waktu minimal sampai subuh teh dipigaga boleh. Angka ni Nabi tatama apa kung kan yutan Nabi tatama tapakama ni Bilal. Maka day Nabi ta aja jolo mukama Bilal dipigaga Sa'ban patoraji kasi lomak berjama aja lo mukama tajang ukoki malas di contoh pak boy ditutup itunda sampajangnya kalau ada yang apa namanya terutama imangnya dari kota dipigaga sana lo mukama dipigaga pu imang jangan sampai kama kina si soro-soro to ini kan alanya Allah jadi bisa ditunda gangkanna mete matajang diga kasakban kerana Nabi takamano Bilal. Akhirnya salat subuhlah beliau dengan jamaah. Setelah salat subuh berzikir, berdoa, gilin mete Nabi ta angkan diga saban asadiga ge surana Allah taala. Nasangka gamite bolana. Kalau sahabat maka dia wita bolana surana Allah taala. Nakada Nabi tasibana pelik lo. Jadi jokero Nabi tasibaro sabain lo ribolana saban. Menurut riwayat ia manalatu memang iloro. Kira-kira tati seplosi di kapan alatu onro belana bolana. Liwat boleh belana bolana tapi toliraji mak berjama tu dan riolo. Coba bayangkan. Sisan nalatu ribolana makutana ni ribenena kadahe. Ikin dela sabang idigaga masampaja subuh.
Maka di bini na tak dampang suruh na pung Allah Ta'ala mati kasih sahabat tu wani pura ni lemak we kasih na nabita mananala nabita kasih denis sangi mati sahabat na ya sasaban raja mak berejama maka dia nabita aga-aga ro pasanna aga-aga ro napun tempo na belum mati maka dai bini na telu ri kadana suruh na pung Allah tempo na belum mati rusak di penasaran aga ro akatana na kadana bita aga na puna na puada maka dai yang pertama laulal ba'id biningi mabilay biningi tambah mabilay yang kedua laulal jadid biningi ia mabarui biningi mabarui yang ketiga laulal kullu biningi ia manam seandainya semuanya iya ro kasih teluri kadane suruh na pung Allah Ta'ala na puna di bisa kada aga katana Nabi sallallahu alaihi wasallam najelaskan makanya iya ro lakita Sya'ban tempo na melomati ipitayang ro nang ro amalanna pura na pugo tempo na melomati kangkana liwo egan apalana kangkana na pore nang talun rupiah nomor sidi nangero benenge mabela mopi ibitayang apalana joka-jokana lori masigi mak berijama liwa egan apalana liwa egan apalana artinya apa megalak datu pali apalana nareko tojokon masigi diola da egan apalana kangkana nasasalena benenge itambai pibelana we liwa pa iganna nasasalena padahal liwa ni belana bolana yang kedua nasang Nabi sallallahu alaihi wasallam laulal jadid benenge mabarui angkan nang kasewatu na lawan masigi mak birijama riwatu subuh waktu cakke waktu ero waktu cakke dua jike na pake ondo cakke na sementara angkato ni wasitin rojok kalau masigi mikke digaga si jike na masih nyawa na mite na ludung jike na nangi ro malusa malusa ro nangi isaliwangi mabari lalange na ludung engkatala tapakai ibitay yang apalana liwo egana nasasali na wibindigi mabari warengi liwa pa egana kemudian yang ketiga napuade laulal kullu bindingi yamanang angkanang kanasang laketa matengangi mandre roti matengangi mandre roti siddi ni napa si kaca susu takko lalu siddi pengamis milau kasi nawi pasileleka kasi cede roti taliwa liwasaku kasi maliwasa nga gangkana napulo dua ronangi roti naringi pengamise ronangi ro falana ro naritui si tengah ibitayang apalana liwa egan apalana gangkana nasasalina biningi waremana ngi megapi sini na saja assalamualaikum kehadare apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini yang pertama joka-joka itu pelik lori basigi liwa egan apalana pede mabelai boleh pula di masigi pede mega apalana di lolongang yakai aji atawe 10 apalana yakai aji abiwe 10 dosa nak dampangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin jauh rumah dari masjid semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Karena sahabat pada waktu itu berlomba-lomba baleti bolana mabela. Berlomba-lomba pabela baleti bolana mabela pole di besige na sebab magir maka cicing uku apalang sementara ka sahabat digaga tanah na mabela uku bermacam besige mangadu ko nabi tapi kuni dia macawe imbi bulata ko masige ilotuki seding mabela apalan na digaga tanah tay mabela
Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu si kumacawi bulam puli masigi asija-sija tono lo mak birijama asija ko lo mak birijama ya komita ni mega roppo mega kasih ko masigi alo no pasar di museringi we apa si di aropung pasu poler kon masigi si di kasih mo pasu poler masigi apalan nero si di bibda dari cantik dari surga. Weh, yang kan harus sama nang macam polana. Berlomba-lomba makidang masih jalan masih konite masih mencari apa? Nahala ni ro nasering. Angkan sahaba maka takataiwi napasipulo ro nang ro kasi napa nambari kantong. Li sulari borana napodangnya ko benena. Nakada mama nah tuna ko jolok. Maka dia Nabi tanigi pasusi dikasih boleh korang mesigi si di bidadari cantik matu nololong ko suruga kangkan Nabi lang yaro kasih ko yolo na benena si di bidadari dua bidadari telu bidadari apa bidadari maka dicamburi benena aja itulah mesigi bidadari sampai makatai aja itu kangkan Ironang ronani malapor ko nabita. Suruh na pong Allah Ta'ala natengi bini talo mapirijama. Iromachi ibola na nasang idadari mepe makatay mo siya lang masigi masering. Akadi nabita ulira nga bini mo kudangi. Ulira nga bini mo. Kangkana ang kaipuli na pudangi. Pahangi. Nigiri nga makundray may relakin na lo na masigi ikuti lo na sorongi lo ko ha nigi makundre meray eriga nasuro ilakin na lo masigi maka ino tu makundre matu ipalayoli tama suruga na lakin na patapulo to taman suruga bene na patama lakin na magi nakoro nasaba melo ipa ballo jorok bene na belo ipa bello patapulo tahun ipa bello sehingga tami matu lakena dia ni satandai nak sabine kumunga je nasabab magi lebih cantik lagi daripada bidadari lebih cantik kangkana perempuan na sorogi ni lakena lo mabiri jama yakut na pasai begitu mulianya bapak-bapak ibu sekalian salat berjamaah di masjid bahkan kelebihan tu makbiri jamaah ko masigi nasa nabita man hafaza ala salawatil khams ma'al jamaah nigi piari sampaja berjamaah sampaja lima wattuna nasabai berjamaah akramahu Allah bi khamsi khisalin iwaringi palabira poleri Allah Ta'ala Sidi okorilino apa okori akhirat jancengi. Aga korilino jancengi pule ripung Allah Ta'ala masempunale itu tahu. Nigi melu masempunale maka jagalah salat berjamaah insyaallah. Jaga iwi sampai berjamaah tak kemelu ki masempunale betonna mabele pule apa kirikangi kamiskinangi. Aga tu si kelebihan na okori akhirat apa jancengi pole ri pung Allah Subhanahu wa taala nomor sidi yurfa'u anhu min adzabil qabri ipebelai pole ri pacalana kibru jadi azab kubur itu orang Islam orang yang beriman wajib mempercayai yang kaya sapacal laki buruk Aga nasabari tani calari lana kibru bapak ibu sekalian ternyata angkanang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjoka-joka si dia sahabatna ya sesauban makomor jokan lepang Nabi terri pure terri materru illa mala pala pakaroma ya rodang yang mamate napa 62 napa joko dua onruang makutana irunang ya rosaba Isuro na pung Allah Ta'ala apa yang terjadi magi nasa terteri maka dia sahabat maka ni Nabi ta
sahabaku ripalawangat yang kedua ki buruk matengangi isisa ko malaikat mungkar nakir onro lakda na isisa wing kalingi ro di ulit tahagang kana masuwe mataku anggap le gunana nang itu pala pakarumay pacukang riduan range maka dia nabi ta salam ron nga pala pakarumay mamatamupi maka salma itu pula bertasbih kepada Allah. Seluruh tumbuh-tumbuhan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Maka unia kengiron nangiro apalan na tasabbihin o nangi pala pakurume tertuju kepada orang yang sedang disiksa di kuburnya sarikuan mengiwading iring-iringangi pasti sana. Ia na dalilina magi na tumangaji magi ni gajate kumatay. Ia na dalilina Pak Boy. Magi ni yang itamari kurate na kumatay pala pakuro malagi mata sabihin niya ka pala na kuto mati tatap pa pala na pala ni kuto mangaji sini na sajasalam malabi kong kaya hadere agar upari kasi na napugo dosa aga mana napugo tera malada icalla maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa yang pertama yang dilakukan oleh penghuni kubur ini sabab waktu naturilino magala mapupuri mundri ya bahasa kerennya makukue magala mak gosip magala mapupuri mundri maka hindarilah ya senge gosip rega pupuri mundri Pak Bu sabab manggi apalagi kita dalam keadaan berpuasa kumagosip itu merutu-rutu ngapalan na puasa ta merutu-rutu ngapalan na puasa ta isi satoki lelaki buruk dari kumagala ki magosip dosa yang paling pertama terjadi di bumi ini Bapak Ibu sekalian adalah dosa gosip kegawatu tempona neneta Adam si bawa neneta Hawa ipasu ipole risuruga ipanonno okorilino neneta Adam tapay okko tanah India neneta Hawa tapay okko Jeddah ako to pro ibalisi ipasu pole risuruga ipanonno rilino tapay okko tasie churo okko tasie ayan na ron nangero magosip si bawa balewe makadi balewe na tanay me ibalisi magamemang niya Adam ipasu pole risuruga nasang iya na rin yateng dapiri nang pohong kuldiewe na dapiri bahkan nanre palece nanre nasa palece gang kana nanre dua-dua benena manre tu gang kana ipasu pole risuruga gang kana ironang balewe si cerita-cerita makadai bisa mo nasang Adam dipasu pole risuruga lah melanggar ya tengirap ibu kuldi nak dapiri yang karena Allah murka kepadanya magali pun Allah Ta'ala mitai akhirnya lidahnya dicabut oleh Allah ya rulillah na balik na cabut pun Allah Ta'ala sebab magay magala imak gosip bu oh ibu ya kudi tamatapa kalau kipasa emalibale taparesay kagalilana digalilana tu nasabab magay so dicabut oleh Allah nasabab gara-gara napuji mak gosip Nabi Adam tempona magalung belum matanak gandung mak dakalay aga napake tedong napake mak dakala yoro nang iro tempona mak dakala mabandang itero na jokka di na melo jokka gangkana na baba baba maka dia tidongnya maki mo baba ka Adam nasang maka ko bandra bana tengah mo jokka wala masi japura na maka dia tidongnya kanjak papung Allah Ta'ala puro ko malanggar opo suruga di na chala ko ya manai ko nape mo na babandra ki jokka mo chala ni dan karena mengadu Nabi Adam kupung Allah Ta'ala puang na cerita kak kasih tidong jadi
Ironang ero pung Allah Ta'ala magalwi mite nang itu donge kangkana dicabut kepandaiannya berbicara sama sabab magai macam magosip. Jadi pada awalnya binatang itu pandai berbicara, sebab mengalah magosip maka dicabut kepandaian bicara gara-gara magalak mapopori mondri. Makanya hindari yang namanya gosip. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Sininna atamatapana pung Allah Ta'ala jauhi prasangka buruk. Ye belaiwi yasanga kapam maja sabab itu kapam maja dosa. Wala tajassasu, ya wala tajassasu la yaktab ba'dukum ba'da ajalalo je gaga tahu atas salah nami tena sapa ia makokoi pak bue isapa mi atas salah nate ita ni pak menteri agama makokoi gara-gara kasaliu biadana ramai di Facebook ka pak menteri na poda makoro kesalahan nami nasapa padahal bukan begitu maksudnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, maka dia pun Allah Ta'ala mupuji ka musaddim mandrai jukuna pada merupa tahu ya matewe tentu macik diki mandrai makoni ro akal ada penganna nariku magala ki cerita-cerita jai pada tarupa tahu yanri jukuna sinina Sallam lebihku ke hadire. Kemudian yang kedua, kelebihan orang-orang yang suka berjamaah di masjid, ya wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Wiringi bu jata tangabak nan sabak 5 tahun nah. 5 tahun na matut terima berarti suruga non roy. Tetapi nariku 5 abion na terima naraka pacalan na Allah Ta'ala non roy. Kelebihan yang ketiga, wa yamurru ala sirati kal barakil khatib ibalete ukun jambatan siratal mustaqim pada bila tak kajai melumu pimitin alatuna itu kelebihan atullah mak beri jama. Padahal menurut riwayat ro lampina ro jambatan siratal mustaqim sisa 500 tahun nah ya lagi 500 tuka 500 mendatar 500 solo nono sisa 500 keadaan natin narukulite nang katau napi sisa napakaleja tapabuan dari kubuan itera naka onronna risisina napujui mak berjama kumasigie ada yang menuntung sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang keempat orang yang suka berjamaah di masjid wa yadkhuluna jannata bighairi hisab ipatami surga de nani paresa-resa. Coba makanya jagalah salat berjamaah kita di samping apa kelebihan yang nabari pung Allah Ta'ala di akhirat siddi kelebihan ukurilino besempodan lagi sini nasi selama lebih kung kehadire. Kemudian hikmah yang kedua yang perlu kita petik dari kisah ini maka dia liwala datu pele egana apalanan reku ipande to meliwasangi liwala da egana apalanan reku ipande to meliwasangi aga apalana tami suruga balasanna ina tu nakana nabita al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin suruga muddaniwi apparupanna tau ini gero apparupanna tau merosi di tali Al-Quran tau angke tu lima mengaji jadi ini kita menggalak mengaji muddagini itu suruga. Yang kedua wa hafizul lisan tau angke jagai lillana oleh di adabal lewe oleh di gosip dan sebagainya na jagai lillana nodani kita kimatu suruga. Kemudian yang ketiga wa muta'imul ji'an tau angkai pandai to meliwasang sama halnya tau angkai pabuka to mapuasa alangkah berbahagianya ibu-ibu bawa ki bepa narikumelo mangaribi tapabukai nangero tau angkai hadir mak berjama luar biasa nodani ki suruga Bapak Ibu sekalian
Yang keempat tahu nadai suruga wasiyamihi fi syahri ramadana tuau puasai rilalana bulan ramalan. Di mana tu nak kena? Pak ditua kapatau dina puasa kue. Dan iki tu suruga luar biasa hadirin sekalian. Sini nasi Assalamualaikum ke hadire. Kemudian hikmah yang ketiga yang perlu kita ambil dari kisah ini, maka de masjidak kaki berupa pakaian, maka tututan ria palana. Maka tututan ria palana. Maka apalana nigi tahu mak berengi ya rega masjidak kaki pakaian, apakah itu pakaian bekas? Artinya pakaian bekas ini masih layak dipakai. Nawarengi ronangnya tahu ataukah pakaian baru, maka rilalana suruga matu iberitu pakai pula di Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ia tahu tame suruga. Luar biasa kan apalan nat pelik nariko tu masjidaka berupa pakaian. Juga termasuk amal jariah. Termasuk amal jariah Pak Bu sekalian. Apa selama nak pakai orang yang pakai ngita tu lima solo apalana. Tu lima solo apalana orang yang tu mak berewe. Makanya bersedekahlah ya di sisi ini ditungkai maka sini nasi Assalamualaikum ke hadire. Tingkatan bersedekah itu ada 5 tingkatan Pak. Angka 5 tingkatan itu masih dekai. Tingkatan yang pertama, mak beri kesidi nawala pungala ta'ala 10 dejeng. Yang kedua, angka tu tingkatan yang kedua, mak beri kesidi nawala pungala ta'ala asira pulona dejeng. Tingkatan yang ketiga, mak beri kesidi nawala pungala ta'ala asira ratuna dejeng. Tingkatan yang keempat, mak beri kecidi nawala ipung Allah Ta'ala siratu sabbu dejeng. Tingkatan yang kelima, mak beri kecidi nawala ipung Allah Ta'ala asira ratuna sabbu dejeng. Kan abang sero. Ratu angke mak beri kecidi nawala ipung Allah Ta'ala 10. Aku masih dekat ki okuri pada tahu sehat. Pada ki sehat, tidak cacat, masih kuat bekerja. Isi dekaiwi apalan ya roh. Nalulung ki 10 deceng, 10 apalan. Kaya tu si pelik na nariku masih dekat ki si di pole asira pulona. Iku masih dekat ki ku anak yatimnya. Anak yatim yariga orang cacat asira pulo na dejing ilolongang. Jika tu speak na kena nari ko masidak ki sidi ya sidakang asira ratu na pole. Ko masidak ki oko keluarga terdekat yang membutuhkan ya sedekang yang weli atau pegang napalana asira ratuna. Jika tu si pelena masidak ki sidi siratu sabbu apalana. Iko masidak kaki otomatotta. Contoh, otomatotta kesimpamanya, meta ni di gaga kulkas na. Anak namaleng ke kulkas. Yan ayasannya. Masidak keliwo ikan napalan na. Yariga napinrei umrah tomatuan na, napinrei haji tomatuan na, liwala da ikan napalan na. Kemudian yang kelima, masjidaka kicidi oleh asiraratuna sabbu. Ni gayaro. Masjidaka ki oko alim ulamai. Tupan ritai, pak kiai ustaz. Jadi nari kumili ki lolongang apalah mega, tasidaka ni ustaz. Sini nasi jasal malabikum ke hadire, nak apangnya, udah pi pelatukannya, rilalan na ye watiwe, mamagi-magi katu pada ipahang gangkana na wedding yak kamalaka rilalan na totongata narikung kadada kutas salah Bapak Ibu sekalian tak dampungi ka Allahul muwafiq ila aqwamit thariq wallahu yatawalla salihin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.